vi koji niste 18+, nemojte molim vas da se kockate i da gledate ovo. Ukucate ovdje moj promo kod Marijana sve malim slovima i dobijete 7% bonusa i dobijete wheel. Ja mislim da mene sad može wheel da se odradi. Nije. Traži mi kod. Nije. Uradila sam već kocka zato što ne mogu da igram. Ne mogu. Nemam snage, iskreno. Koje kutije? Promo kod... Ne, promo kod Marijana. Obavezno kockajte. Odgovorno kockajte. Ja bih za početak iskreno da otvorim jednu mystery case. Molim vas, stavite mi jednu mystery case od 34 coinsa samo da je nađem. Mystery. Hvala za follow, Luka. A mystery case. Da, evo je magic, jel može? Šta da čekam prije 40 minuta? Ono, ne. 22. Jebi ga. Ja mislim da vam je zanimljivije ono Joker i te gluposti. Čekajte. Joker, ovo. Pojste ovo? Obavezno kockajte. Ja to rekla! Ave. Jel sam ja to rekla? Obavezno kockajte. Koliko možeš da povučeš sajta? Ne mogu ništa o tome da pričam. Ne mogu da položim sa sajta. Ne mogu da pričam sad o tome. Ja ovo moram da izbacim klip. Znači, ne mi posle moram da editujem. Dam, please. Daj, biraj. Ajde, Luka, ti si novi. Ajde, Luka, biraj jedan, kako se zove. Kaži koja kolona, koji red. Znači, biraj ovu. Reci mi šta da otvorim, koju. Ne mogu se, ja sam Laro rekla, obavezno kockajte, what the fuck. 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ovako misliš? Ne može da mi buši ovoliko buraz. Treći kolona, četvrti red. Nemoj da spamuješ na... Ne treba od 8 minut godišnjem, respekt. Mafke, ti si druže. Ne može, buši me, izlazim. Aj samo neki na brzinu upgrade sekundice. Ne, kasnije, aj čekaj ove. Iskoristim kutije. Luka bruzijac. Čekajte vidimo ko je Luka. Sekundice. Napisao mi. Ne, šta si otvorila? Kako je njemu da odgovaram sad po mene? Sjebana mi noga, pa budem... Što ti sjebana noga? Nice, wing shot, nice. Dajte neke kutije. Mars, idemo na Mars. Historical case. 0.04%. Mene baš neće tih 0.04%. Mogo je iskreno da Ocean Drive, iskreno. Nice, profit, nice. SpongeBob nikad ne razočara. Šta treniraš Samke? U teretani ili nešto treniraš neki sport? Angry Birds, ovo moram da probam. Znate šta ja mislim da bi trebala da uradim? Da odem na Glaus, ja moram. Koji sam baksus buraz? Ne? 388 ovih coinsa ovo košta. Na kraju neki divlji upgrade, upravo si. Ajmo još jednu kutiju. 220. Agents. Bugban. Daj neku kutiju, Lara, 3-3. Ne kontam te, Aztek. Baksus.
3-3. Šta 3-3? Onaj, koliko meni kasni stream? Šta? Open any crowd from 10 to 15. Let's see. Oh, I have like guys to set up here. Čekaj, nekad kucam ovdje. But I don't know. I have this one. Let's try this one. Skoro minutu ako juče bilo... Skoro minutu? No, like guys, I don't understand shit, like... Okay, at least profit, some profit. Wait, I need to open this one. I want to make a big upgrade. SpongeBob case, let's see it. SpongeBob case, SpongeBob. Where is SpongeBob? Let's try. Where is speaking English? No way! Almost the Chrome Cannon, the AVP. No way. I want to take again the SpongeBob because I think it's good. This case is good, to be honest. No, almost the Legion of Anubis. Fuck. The Rock. I think I just want to like open something expensive. Like maybe this one. But I think I will get something like this, to be honest. Nice. Profit? Da. Can you open Mars one? Where is Mars? This one? Okay, we'll open 5. I think this is profit, yeah? Što mi izlazi sam kad ti ćeš se ovdje edituješ, šta znaš? I think I will risk and then I will upgrade 65. I think I want to risk with this one, to be honest. I want to go red again. Just want to go to upgrade to something good. What the fuck is this and how much this cost? 60? Maybe I'm not so much in the loss. Okay, idem na upgrade. Mogu ja sveka. Take 10 items, okay. This one, this, yes. This one. Okay, this is okay. Za ovaj. Koje su šanse? Sve ili ništa? Well, Popoviću, da li si punoletan? Zbog toga si smijem. Zbog čega? Aha! Okay, let's go. Please, ovdje, please. Please, ovdje. Easy, guys. Easy. I'm just goat, you know? I'm goated. But to be honest, I'm scared to do another one. Do you want me to sell this? No, I'm not gonna sell this. Znači, ja sam znala, ja sam goated. Nice.
This is it, guys. Thank you for watching. Hvala što ste gledali. Ukucate ovdje promo kod Marijana sa malim slovima, imate 7% bonusa i dobijete wheel. To je to, ljudi.